دما خوش ببینرین هیجام ایرو 12 هزیران 2024 روزان روزا چهارشنبه بویر و گشتن هری سرکی و هری باکش همین لسر آستا هرمی او همجی یل لسر آستا جهان رو دانم امیجواره پیشکش بکن لوکی هر تم دست پیکه چند سرنوچینا لقامشلو به بجدری خلک سی باجران لدیجی تجریدال سر ریبر آب و مشکل گرسی پیکته مالباتین گرتین کو به داخوازا آزادی فیزیکی ریبر آپ و چارەسەریya پرزگریکا کورد ناوا چالاکیان دنه به وزیر دادی ترکیه رجبیان لدشی پولیتیکای قیومی جچار آلیم با کوری کردستان و ترکیه و خلک بری خود دن جول امریکه لچولستان حمسه ده انجام خفق و ایریشا چتهین داعش ده 16 لشکرین حکومت شامی هاتن کشتن. ولی بینرین هیچ سرنوچین مبون اونها جمع برفرهیا بلتنا خواه با بینرین هیچ غراب پار و بکن نوچامای یکم تکیلداری ایریشین داگیرکری دولت ترکیه یم ارتشا ترکیه داگیرکری و چتهین خواه هما بشم روشانه بچه که انگیران ایریش گوندین کانتونا من بچه دکن تکیلداری ایریشان جه فرماندارین فرقیا چاران خلیل عثمان آخوی اوگوت ایریشا جبو تکبرنا دستکفتین گلی حرمی ین دبن سیوانا ریوبری آخواسر ده هر وحاد خوازن بوان ایریشان جه چتین داعشیم جاره کدن زندی بکن عثمان دازانین که روشانه بیتری 5 جاران ایریش گوندین کانتونا من بچه دینه کرن. جبو اف ایریشن لسر من بجه تایبت بن هوا نجاره یکمینه یعنی 10,016 حتی آنها و ایریشنال سر من جد بن ده هری داویدا جی به تایبت جی و مه در بس بنی هوا یعنی خواسته کادش من انه بلبلا کی ناف گال ناف قوات عسکری ده مثلا ملکی وانا سیویلان دخواست مثلا شرکی تایبت لسر وی گلی چه بکه یعنی راستی از کارم بیشم ده روزانه دا بلکه حتی هفته 8 6 5 یعنی قذیفه و بیس لسر گل چید بون انجام کی وانا هي یعنی خواسته کی وان هي کو وی گلی مثلا ترسه کی نبره اون بکن اما دوی تستجی دی ساجی قوات مجلس هم رشگری یعنی برسیف تدانجی اما دنک تعلیمات چی وقت مجلس درکت بون بو ام تایبت مثلا وقت اونا دکن ام جی نکن وقت وانا مثلا چا رزق عالمه دار عالمه زادن عالمه دشویتن او جي هوالا هناك تدبير مثلا جبو ما قلتبو بلا او تشتي او دكن ام وكوان لكن يعني خاصه كوان دائما هي كتبرتشي بلبلاكي ناف ماذا تشبكن يعني دجمن ذاتن اريشيوان دوم هبون هري داويدا جي يعني في دم داويدا جي خاصه زيدا بكن يعني تشاوا مثلا نبره يعني هناك وقت بيجن خوفك يتكن نبره عسكري او مثلا بيجن ولاتيان اما جبو فيجي ام حاضر بون يعني كقوات مجلس العسكري ام حاضر بون وهذا يعني تشتي هانيك وان ذكرني جبو ما نورمال يعني ام ظنن شري واني مستر جواره پیش ما اما اول حاضر بنجي وجبو برسيفا خواجي جبو اوتشي واخد خواسته كمان شيء مثلا بلبلا كي ناف قال لي ما تشيبك يعني خواسته كمان طيبات يعني بيجن ام كوا مثالك مثلا شو سر شمال شرق سوريا قشتي يعني إيرشيوان شدبن يعني او ناجي هري دولة تدي بلكي ريفا بريا خبصر هناك تشتين او باش بيش خصن مثلا جبو بلكي مثلا انتخابات او ترسا كدي نبرا ام بيجن دلي واندا هناك تشاوا ترس مارات شبي خوفكي انه او تشتي إدارة ذاتي شد که مشروعك ناجحة مثلا جبو يجي ترسي وان شد بنا خواسته كمان هي في مشروع ما مثلا جهاب بخن أما مجلس ممج لشكري يعني ما بدل الانجران دان حتاني كما أف قال خارزگار كر وأهم إصرار دكن جبو كو مثلا ألاني ما داگر كر نكن بلی بینرین هنجام شخوان هاد وان کلیاندل با جاری قامشنوم مشکل گرسی لدیجی تجرید آل سر ریبر آپوتیل دار خصم بطبیعت جسی با جاران ین کانتون الجزیره خلکی برای خدایا قامشنوم مشکل گرسی پیکتنن امیجه هول بدن دنوا بلتنا خودم هم دیمن و هم جی پیامین کو جه مشی درد کون بو بینرین هجارا پار و بکن لی حتی کوام بجن پیوند تکلین پرزیریکن تکنیکی تن در باز کرن ام به نوچین خواهین هی دوام بکن لباشری حسه کم و هروا چلاخه و گرکه لگه مراسمین سرساخین جانگورین آزادی هبون ده مراسمان ده سوزا بلندکرنا تکوشین ام خودی درکتنا لدوزا شهیدان هات داین. بسدان خلق باجاری حسکه به مراسمه که سرساغی جمالباطا اندام هزین اسایشه
أحمد العبد الهادي رخوستن شهيد أحمد العبد الهادي نهي حزيراني دمال سر أركا خبو شهيد بو مجلس مالباطين شهيدان كوني سرساغية لبيشيا مالا مالباطا شهيد آلو جندي رجمان اي حسكي بدا دبن جونده انداما مجلس مالباطين شهيدان حسكي شيما العقرة آخفي وسرساغي جمالباطا شهيد رخوست جريفة برين أسايشي إدريس أوسوجي بحثا طيبة مندية الشهيد الهادي كر وقود أحمد بفدكاري وجسارت بو جبو باراستنا أولهية ورومتا سوريان فدكاريا مزنكر الذين ضحوا بأغلى ما عندهم من أجل حرية شعبه. قولوا لهم لون الجوري صبغ أحمر من دم تحسين لا تبكي. لچل آغا و گرگیل گیجی بالمراسیمه سرساغي جمال باطا شرفاني أركا خطارة السنة المسنى علي الأحمد ره هاتا خستن المسنى علي الأحمد نهي حزيراني دما أركا خويا لشكري بيكتاني شهيد بوبو بمراسيمه ده كسين آخرين سرساغي جمال باطا شهيد وتواهي قالي كردستاني رخوستن هروها بال هاتك شاندن لسر دستکفتیان بخوینا شهیدان هاتن دستخستن. ده مراسیمه ده سوزا خودی در کتنا لدستکفتی و فکرین ریبرا پو هات داین. نقول لعائلة الشهيد مثنى كلنا مثنى وعلى نهج وطريق الشهيد مثنى سائرون وباقون. هذه الفكر وهذه الفلسفة يجب أن يكون لها تضحية أي وهي الشهادة. بری بینرین هیچ وکم بریان هانی زمان کن ها دوان کلیان ده باجاری قامشتم به هزاران کس ج سی باجاران ین کانتونا جزیره بری خودنا قامشتم و لقامشتو جیل دجی تجریدا لامرالی تجریدا جرانکر یاکو دولتا ترکیه سر ریبر آپ او هر سگرتین دنیا لگراوا امرالی بیک آنیه هر سکه زیده هیم ام زیده درش نکن یک سر مامن بری خوبدن قامشتو او لقامشتو جین چگانم جودی علی و لقامشتو هر ساگل یا کل دشی تجریدی هی به ببینارین مرا پارو بکم جودی دماتا خوش بم راسي فوتوغراف سينماتيك دقاني دماتش خوش بم جودی بریان ها هات بو آماده کار دمه که آماده کارین برفره ینج بو و مشیتن دهاتا کرن دهاتا گوتن مش و ساعت شش دست پی بکم لی دیار کنه که درنگ مایا نه مش دوان کلیان ده دست پی کریه یا نام پیامین کو بسره که دنوا مشیده حتی نه درکتن چیه بله سردار دماتش خوش بم خو وقت جگود نیز هفته که کو آماده کاریش به مش مزن را تکرن کو بریا انسیاتیفا گل کانتونا جزیره بانگ هات بکرن هم بریا مال پرنج باکی هم جی بریا دزگه راگاندن این فرمی و بانگ هات بکرن کو و ایرو کو دانزده مهیا مشکا مزن لسراسا کانتونا جزیره ورا درسن و دبی حمو خلکن کانتونا جزیره شینین و برسازین خوین ریبریا خسر برسازین خوین جواکی هر با کنگرسار پیدا بشاری به مشه ببنج لورا وجه وکان هادی بنن نها به هزاران گل لبدر حاضر بویا مشا گل چرخره عثمان صبریا باجار قامش لو دست بکر اونها جو وکان دی بنن لبدر لجمع قاده شهید روبار نهار راوستیه چند کلیان دن و آخافتن دست بکه بسلوگانا جبوری برای آزادی و پرسکریکا گله کرد چهارستری دبن و سلوگانه داشخا کو سلوگانه کسرکه یا سال 2024 بوش با آزادی فیزیکی برای هاتبو دست بکرین کو دبن و سلوگانه دا گله چالاکی جهات دارخصن
دهمان دمدا ببانجين جبو ريبرا بوازادي عدالت جبو ريبرا بو في بانجي قال تبلي ماشي بويا ونهاج الفدري دايك بمرا حاضرين خوازن بيامين واجي ور بقرم يادي كرم كفدري دم تاخش دم خواه سر سراسر چابا ایرو جبو آزادی ربرا پویا فیزیکی و داکتنا قادانه شخوا روزانه قال سر پیانش با آزادی فیزیکی ربرا ایرو جون داکتنا پیام و چیا اون چل بجن هم بری بداگر کری پروژه سروک آبوی خسریان دموکراتی که براتیا گلانه حمو گل الویدا که چه کرد چه عرب چه سریان وقت بیهش حمو مکونات هم لور حاضر بونه پیام ما اوی گو هم بکینن دولت ترکی فاشیست و 25 سال سروک ما لحبس وزندان واده يعني تشتكي شرم يعني كاس الهمبري فينا دنجي خناق وقت بيجي ما فداركو هرن سروق ببين ام تشكو قمانا دن براستي ابنزي 6 سالاغو سروق ما تحبس وزنداني دي ام جيجبو وينا بيك دنجي بيك هالوستي جحموم كويناتا ام بيجين فاشستا ترك ام دخوازن زونه درنگ و ام دبيجين سيبيتير خبرك عاجل جبو سروك خو ام بگرن و بهلن گو مافدار و مالباتا سروك مجد در باسی جنب بن امي شبور كنا ما في هبديتنا اف چند روزن بوريش جزاي ديسيبلين نول ريبرا بوهات برين ون فا جزاي چاود من بچا ارمانجي اف جزاتن جروجا سروك ما ديل هاتي گرتن حتى روجا انا جي يعني اف جزاي كي نعادل در حق سروك ما دهاتي گرتن درباري وينا ده ام دبيجن يعني 25 سال جزاوي ناصنا كان يعني انسان يقول ده حبس وزندان هذا دمك دو دريجه ده يعني سوج لنابرن دمك بي وقت بيجي بي دم بي امزان بن بيش جزء يعني يكي جو سوج كرب سوج يددن خويا كرن بيجن يك دوسسي لغور وينا حكمي وينا ليت بر تحكم وتعادله جم دولتها تركي فاشيستنا هم بري ويجي دولتجي علي كريوانن امشي امي شافوا روج خو امي القادابن امي الكولانابن امي شبو سروك خو سر بيابن وزونه درنگ ام خبرك عاجل جبو سروك خو دخوازن تتكن هال بدري دايك قدم را حاضره كرم كيادي بدري دم تاج خوش يا تاج خوش يادي روج با آزادی فیزیکی ربرا پون داکتنا قادانه وان چل بيجين اب جزاين كوتين برين بچه ارمانجات برين دخوازن کو جواب کو ربرا پوش هفته دور بخن همان دمدا پیام وياش بو آزادی فیزیکی ربرا پوچیا سريده ام في تجدار سر ربرا پو ام توندي شرمزار دكن بجد دولتات تركي فاشستي چقال تطنگ استانگیل تل دیگه ته هلو شاهد شک نماید تدا چقا گریلای سریچیا تبن دخيت تتنادك تجريد سر ربرينا تويت تجريد سر خردك ام في تجريد بتوندي ام شرمزار دكن بجا دولتات تركي فاشست تنكاري مورالي ما بشكيني ام جبوي ربر ابو ام قادابن ام جالكيابن حتى نقطه خوين داوي حتى نقطه خوين لا شمدها يا ام فكر فلسفه ربري خبن ام ربري خبن ام ازات يا هناك ام فيزيكي وي ازات كنا ام مش لقبها هرشار ديوارا ام خلاص كنا في تجديد اشكانن بدايك شهيده ما بمحمو مال بعض بدايك ببزاروكي بيشك دما باختياري حفتي صالي ما بي امي فيزيكي ربري خو ازادكن حتى امساغن امي بفكر فلسفه ربري خو بالام دبيجن تشبكه تنكار مولاني ما بشكيني ام جيري شي تناطسن ام جي توبت في تناطسن ام تشدك تبكى تنكاري متنبكي وتنكاري ربري متنكي ام بجمع في مروفا الكومايا هاني زيكا 6 سالاغو اما تاغا هجره بريخو نغرتيا نمحاميناك نا اهليناك تكسكي تاغا هجره بري حتى نها ام نزان كاري بريما دچرا وشدي چس حطاوي چاوايا ام بهيفي دكن ما في مروفا جحمو تباهي ملتي جهاني بو اوناكي سيرفيج في چكا في ما في بوي ربر ابو بسكني ام هيفي كدكن وكا جن وكا دايك وكا حمول هرشا بارشا كردستاني ام دخوازن كو ايرو ربرما بفيزيكي او ام ازاد بكن نافقد حتى ام ساغن حتى ام هنا امي شالك يا ابن امي برخو خن امي ربري خو ازاد كش في استانجيه خوش
شعب سردار شخوا اف پیاما کوش با آزادیا فیزیکی ربرا کو گل دبیجه هر سال ام کو اف دخواست وانا بانک وانا کو ام آزادیا فیزیکی ربرا بود خوازن ربر خوا فیزیکی آزاد دنا و خدا ببینن اف سلوگان وان سرکه کو روشانه به سلوگان باند کنن لسر پیانن و کن هاون دبینن جی انها اخافتن تکرنا خافتن جی جالیه کنگراسارا کانتونا قامش لوبا نها تکرنه و کون دبینن ها مش لبه دره راوستیه جدیر که حیانی به عمود انها خلق لبدره کوم بونه و تبلیبه مشه بونه و کما گفت بانک که مزن جبه مشه رها تکرن کو گل تبلیبه مشه به ایروجی جوان همو باشارن نها گل لبدره حاضرن بسازین خوا پارتین خوا و کون دبینن به روسپین خوا ده همان دمه دا کنگرستار گله کس نال بدره حاضرن دا آزادیا فیزیکی را برا پو بانگاوه بکن و کون منها خافتن تکن منها و تماشاوانا با خافتن را بهنن دا کو با چالاکی اب چاوی بردوام دیگه هنا زیدتر تماشاوان مناسب جبو برزگریکن گوشیان دکن درباس بکن امشي وكي جن بسريدة وكي جوان وكي قرن قول سربيها لبي بكردي خوا بعربي خوا بسرياني خوا بحمبك هاتين قول سربيها كيشيان دكين أنا تموت في القادادم أنا يقولون أنفل أنا خدانو دي كوشيني دبن وأنا بلند بكن وأبدا أم قراب شو دنا بيجن حتى قو آزادية فيزيكي يا رجل أبو بكوري بداوية نجي أنا سوز دل وأمثل خطأ بالخداني قابل حس بهيس بلی بینرین هجاف هرسا خلک کانتونا جزیری گال دجی تجرید al سر ریبر آپ اوور نگرتنا آگاهی که جا ریبر آپ بون لباجر قامشتو و که هم نوچه گرامه جودی و هم جی دایکین کو بون میوان جودی جانی زمان حتی ورگرتنا آگاهی که حتی آزادیا فیزیکی یا ریبر آپ هم اوی چالکین خواه دوام بکن اوی لقادم من اوش خواه دوان کلیان دجیم و کنها به دیمن آنجی گویا بینرین هجاره پار وکر لباشر قامشتو به تولیبون همو پیک هاتم جه همو چنین جواکی جیم جاره کدن هرسه که خورد و تجوار یا لدجی تجریدی هبوم ناجی ام به نوچین خوین دریزی ده دوام بکن مالا ایزیان یا حل بیجی بانک لکومیته پیشی گرتنا اشکنجه سی پی تی کرکو به ارکن خواه رابا و تجریدا در قانون یا لسر ریبر آپو بداوی بکن د داخونه کل روش آوی تاقا شیخ مقصود حلبی ده هات داینده و هات گوتن ریبرا پود پرتوکین خود بحثا کردین ایزیدی که او کردین رسنن هر وها همیسکرنا زمان او چاندا کردینه مالا ایزدیان دیار کرکو اگر اولا ایزدیان جوهالی رابط دی زمانی کردی جی وندا ببا او وها پیدا چو لهمبری وان گوتنان ام جدی بیجین کو امی لفکر و فلسفه ریبر آپو خودی در بکن و وی فکری به هر دری بلا بکن د داویه د بانک لنتوین یک بوی هاته کرن کو بلس دستوردان کی بکه کمیته کی سی پی تی ریکا گراوا امرالی او جبو کو روشا ریبر اپ او حوالین وی به رایا گشتیره پارو بکن بله هر لباکوری کردستان جل دشی تجرید آل سر ریبر آپو هم لگرتیگهان هم جل در و روشانه چالاکیتین لدار خواستن لحتی نهاجی دسلاتا فاشیسما دولتا ترکیه چاف اوگوی خواه جوان داخوازان را گرتیه مالباتین گرتیان این جه ایله او آمده و جاری چون انقره او به وزیر داده ترکیه یلماز تونجره هفدیتین کرن. مالباتین گرتیان گوب داخواز آزادیا فیزیکیا ریبر آپو چارەسەریya پرزگریکا کرد دنابا چالاکی دنه وجبو عدالت چونه انقره. گلک مالبات گرتیان ینجا آمد و ایله ده سردان دا آمده بون. مالباتان به داخواز عدالت بجه بینه حقوق پیک بینه بو وزیر داده یلماز تونجره هفدیتن کرن. پارلمنترین پارتیا وک هوی و دموکراسیا گلان دم پارتی مرال دانش بشتاش، علی بوزان و نوروز یوسال اصلانجی به مالباتان ربون. مالباتین گرتیان ده هفدیتنه ده تکلداری آستنگین لپیشبردانا گرتین نخوش و تاولو کرنا بردانان آگاهی دا وزیر داده. وزیر داده تونج آنی زمان گوه پشتی ججنه دیسا به مالباتان را هفدیتنه بکه. مرال دانش بشتاجی دیار کرگو دایکان داخوازن خور آگاهاندنه و افتشتانی زمان. وزیر داده بخوش آنی زمان گوه روشه بشوپینه.
نهال ترکیه بن پیکرین مافان و اشکنجهین لگرتیگاهان دقومن. دوی گرتی نخوش ترکی مرین نین کرن و پرزگریکا گرتیان بیچاره سر کرن. پشتی هفدیتنی وزیر داده تنج تولی جوینا کمیسیونه بو. کومله حقوقناس جبو آزادیه، کومله ماف مروان، اروها گل کومله اندنجی تولی جوینه بون. ایجای گوتنی گوگرتین سیاسی بدا خواز آزادیا فیزیکیا ربراپو 27 مجدار 2023 دناوا چالاکی دنه. دوی چارچوبه د مالباتین گرتیان جی جبو پشگیری آزاروکن خواه دست به چالاکیا دنگ بدا آزادیه کرنه. لیهاتان هاجی دسلاتا ترکیه چاو گوه خواه جوان را گرتیه و ناخواز دا خوازن چالاگران بجه بینه. دولتا ترک لهرمین داگیر کری روشانه سوجه شردکه لعفرینی پارێزەر اکرم جنیت جالی استخبارات دولتا ترک داگیر کر میته او چتین فرقه سلطان سلیم شاه و هاتن رواندن لسریکانی جیم ده ولاتی دما کو هودان سنور درباز بکن دولتا ترکیه لواندان جوان ولاتیان جنک دجانی هبود انجام لیدانا با آوه که خوانه لشکرین دولتا ترکیه ده جنا دجانیم زاروکاوی جبرچو. دولت ترکا داگر کر روزانه لهرمین داگر کری سوجین شردکم کشتن رواندن تالان کرن işkence بوی کریار دولت ترکا داگر کرم. پارێزەر ئەکرام جنە ji parêzgeha Hemayê û ji nivîsgeha xwe ya li bajarê Cindiresê ya Efrîna dagirkirî ji aliyê îstixbaratên dewleta Tirka dagirker û çeteyên Ferqiya Sultan Silêman Şah ve hate revandin. Li gorî agahiyên ku hatine bidestxistin, parêzer tekiliya serçeteyên artêşa niştimanî ji bo xizmetkirina parastina ewlehiya neteweyî ya dewleta Tirka dagirker û pêkanîna siyasetên wê li ser hesabê şoreşa Sûriyeyê eşkera kiribûn. Li dengekî qeydkiriyê parêzer Cinê tê gotin dewleta Tirka dagirker, bazirganên narkotîkê û talanker perwerde kirine. Ev ji bo parastina ewlehiya neteweyî li ser hesabê xwîna gelê Sûriyê pereyan ji wan re dişîne. Her wiha Cinet gotibû ev gendel û çeten nûnertiya Sûriyê û gelê wê nakin. Her wiha Cinet diyar kiribû ku aqibeta van qirêjan çopa dîrokê ye û çi qas hewl bidin projeya Rûsyayê yan jî projeyên avjantiyê pêk bînin ku di van projeyên de zarok û jina kuştin lê gelê Sûriyê helwesta xwe li hemberî van navkarîne. Her wiha navenda çavderiyê mafê mirovan a Sûriyê Sûhir ragihand ku li gundewarê Serêkaniyê ya dagirkirî leşkerên dewleta Tirka dagirker li 10 welatiyên dema ku hewl da sînor derbas bikin dam. Ji wan welatiyan jinekê ducanî hebû di encama lêdana jina ducanî de zarokê wê ji ber çûm. Sûrê diyar kir ku bi lêdana li jina ducanî re zarokê wê ji ber çû dest û piyên kesên din jî şikestin. Hêjayî bi bîrxistinê berî çend rojan jî artêşa Tirka dagirker li dijî 15 koçberên ku hewl didan sînor li gundewarê Serêkaniyê ya dagirkirî derbas bikin, komkujiyek pêkanî û ev di gorekî komî de hatin veşartin. ام derbasî Bakurê Kurdistanê bibin meşa demokrasiyê ya ku li dijî destê serkirina îradeya xelkê Colemêrgê hatiye destpêkirin piştî sê rojan gihişt navenda bajêr. Li dijî destê serkirina îradeya xelkê Colemêrgê sibe wê mîtîngeke navendiya Girseyê pêk bê. Beriya mîtîngê dihê hezîranê bi pêşengiya Partî Sazî û Rêxistinên Kurdistanî û Demokrat li navçeya Şemzînanê meşa demokrasiyê ya ber bi Colemêrgê ve hatibû destpêkirin. Hevseroka giştiya Partiya Herêmên Demokrat Çîdem Kılıç Uçar parlamenter û welatî beşdarî meşîbûn. Di meşê de serdana sê navçe û bêtirî pêncî gundan hate kirin û polîtîkayên desthilatê yên li dijî gelê Kurd hatin vegotin. Piştî rêwîtiya sê rojan mejvan îro gihiştin navenda bajarê Colemêrgê. Mejvanên ku bi coş hatin pêşwazî kirin, heta navenda bajar meşiyan û pişt re jî li wir ji aliyê Çîdem Kılıç Uçar ve daxuyanek hate dayîn. Kılıç Uçaranê ziman şaredariya ku wan sê caran bi dest xist û qeyomşûna wê hatiye tayînkirin ya wane û got ji heft heta
هفته سالی گلی ما دزانا قیومتی چواته او اویرین دن ویکی. ولی هر به جولمیرگی هم دوام بکن صبح لجولمیرگی و یک جا متینگین هری مزن لجولمیرگی پیک برش برکم لدیشی خسب کردن اراده خلک جولمیرگی هم لبناوا باشرین باکوری کردستان و همچنین لناوا باشرین ترکیه برتکن زیده هنه هر دوی چارچوبه ده نتنی خلکی لباکوری کردستان ایروژه جه استانبول انقره و جه باشرین دنیان ترکیه کسین آلی گری دموکراسی بری خودان جولمیرگی او جاره کدن لجولمیرگی پیاما لدیشی قیومان ورداین دوی چارچوبه ده جیم آمده کاری که برفره او چاوکه زیده لسر میتینگا کو صبح لجولمیرگی وره لدار خستن مایه. جبو تبلی میتینگا لدیجی تعیین کرنا قیوم آل شارداریا جولمیرگی ببینه جگلک باجاران ولاتی بریکتنه دسلاتا فاشیستا آکپی مهبی هف شارداری جولمیرگی محمد صدقا کش جئرک ورگرد و قیوم تعیین شناوی گره لدیجی ویکی وی صبیل باجر میتینگا کورل دارخستن جبو پشتگیریه قالك ولاتيش اسطنبول أنقرة وإزميري بري خدانا جولميرجي ولاتين اسطنبوليش نافچين بي أوغلو كاديكويي وياني بوستنايين اسطنبولي بدروش ميان بر بجولميرجي وبريكتن لأن قرای جیره و بری ناوند و نافچیان این پارتیا و کوی و دموکراسی یا گلان زن پارتی و گلک ولاتی بری خدانا جولمیرگی. لأن قرای جیره و بری ناوند و نافچیان این پارتیا و کوی و دموکراسی یا گلان زن پارتی و گلک ولاتی بری خدانا جولمیرگی. گوشفری آخرابونه امی هرن هوارا برای خوی جولمیرگی حکان چی بدوی دریده ظلم کیو سعار ظلم کیو زورا خودت شه زورا پیغمبر شه نابی دربهی هیوی دتره اوان کسی کو اراده انسان خوده یه تکلی اراده انسان نابه Ona tekli irade insana bunu kayyum abetin seni. Türk yoldaşlarımızın yanında olmalarını istiyoruz. Belçelerimizden, arkadaşlarımızın katılımıyla. Hevseroke Dem Partiye Enqara'yı Fatih Kanatiye li ser navî rêveberên partî û girsaya hatin ba hev axivî. Kanatê diyar kir ku mîtînga li dijî xespa vînê li Colemêrgê tê li darxistin girînge û ji bo beşdariyê ban kir. بون بخير بچس عوانو صوتي وعمل ريا مطبع بكريبي ولاتين لإزمير جي جبو بر بجولميرگي و بچند ساعتين الصبح دا لبر آواهيا دم پارتيا إزميري هاتن باهو گچا آپی موسا انتر رهشان انتر او جید ناوار رویان دبو آخوی گوت ام جی جبو جانین خوین لجولی مرگی دچن جبو که ام بوان را ببین یک دچن مچاو وان ورگرت با ام دچن جبو که جولی مرگی جی بگرن هگه ام ببین یک ام دکارن هر تشتی بگرن و ام دخوازن روکه بری روکه قایوم جسر بلدیام رابه
ریوبر دم پارتی یا کناکی روحتان اولوگ جی دازانین کو لإزمیری لدجی قیوم چالکین خود دومینن و بلیف کرکو جبو گلی جول مرگه بتنی نهیلن ایرو دی بچن جول مرگه. بيجي مرخدانا جول مرگه اندام کمیته پارتیا کارگرین کردستانی دوران کالکان جیم دیار کرد که فاشیزم AKP و MHP 24 ساعتان دنابات ترسه ده او گوت ترس بکری و نای چه دیکن بلا بکن اف فاشیزم AKP و MHP و نکاره جه هلوشاندن خو رزگار بکم هر وها دوران کالکان دبیجه اف هلوشاندنا فاشیزم جی و دمک نزده بکوره. İmralı Direniş'in mimarı Önder Apo'yu saygıyla selamlıyorum. Endamı komite ve bira PKK duran kalkan 5 tarih bernameye ki Medya Haber TV bu o rojev nirxandın kerm. Nirxandının kalkan en ser rojev bibirenginem. Li İmralı'ya eriş, tecrit, işkence, kırkırın devam dike beyguman lehemberi veji berfadana herimazın u buvateya dirokeji devam dikem. Biz o zaman da söyledik. Di pêvajiya derbasbîyî de dimeşandina sîstema heyî de guhertinek çênebûn. Mewê demê jî got bi cezayên dîsîplînê behane ji tecrîtê re tê afirandin. Mirov dikare vê yekê bibêje li vê cîhanî mirovê ku herî zêde bi dîsîplîn dijî bi rêxistin tevdigere û dixebite rêbera poyem. Duran kalkan li ser êrişên dewleta Tirk ên li ser heremên parastina medya jî nirxandin kir. Li aliyê din dagirkeran herî zêde pişta xwe bi taktîka xwe germ dikirin. Ji vê re gotin şerê teknîk û istixbaratê. Rewşa istixbaratvanan jî ji rewşa teknîkê ne cuda ye. Ew jî ji ber ku veşartî ne nayên dîtin. Lêbelê êdî nikarin veşêrin. Bi rêbazekî êdî tê dîtin. Êdî enqazên AKP MHP ji ezmên dibarin. Başûrê Kurdistanê ket rewşekî bi vî rengî. Kalkan diyar kir ku divê şer belavî deşt û bajaran bibe û got. Divê em her qadê veguherînin qada şerê xweparastinê. Heta ku şerê xweparastinê neyê kirin, em ê nikaribin azadiya xwe bi dest bixin, demokrasiyê ava bikin. Lewma gerîla pêşengê ji vê re dike. Ciwanên Kurd, gelê Kurd bi hemû hêza xwe piştgiriyê didin vê tekoşînê. Yani fedakariya gerîla û welatparêziya gel hevdû xwedî dikin. Hevdû tamam dikin. Nedeni açıklanmıyor yani. Endamê komîteya rêvebira PKK duran kalkananî ziman ku wê AKP MHP ji helweşînê rizgar nebe û wiha bi davî kirim. Faşîzma AKP MHP ji raya giştiya Tirkiye û raya giştiya derve gelekî ditirse. 24 saatan di nava tirsê de ye. Di nava tirs û fikaran de ye ku rastiya wê diyar bibe, piştgiriya jê re tê dayîn qut bibe. Tirs bi kêrî tiştekî nayê. Lewma faşîzma AKP MHP çi dike bila bike wê ji hilveşînê rizgar nebe û di demekî nêz de. Li herîma Metina garê û Rojavayê Zapê gerîleyên azadiya Kurdistanê li dijî artêşa Tirka dagirker çalakî pêk anîn di çalakiyan de leşkerekî dagirker hate cezakirin droneyek sîstemeke radarê û mobeseyek jî hatin bêkirkirin artêşa Tirkiya dagirker û qirker jî ji qadên gerîla 11 caran bi balefirên şer mabaran kir. Di navbera 10 û 11 Hezîranê gerîlayên azadiya Kurdistanê li herêmên Metina, Garê û Rojavayê Zapê li dijî dagirkeran çalakî pêkanîne. Navendara gihandin û çapemeniya HPG li ser çalakî û êrişên artêşa Tirka dagirker daxuyanek da. Li gorî daxuyaniyê, 11 Hezîranê li qada berxwedanê ya serê Metinayê hêzên Yeşestarê bi taktîka suiqastê li dagirkeran dan. Di encamê de leşkerekî Tirkiye dagirker hat cezakirin sîstemeka radarê hat bêkêrkirin. Li heman qadê gerîlayan bi çalakekî cuda dîse li dagirkeran dan û çeperekî meha kirin. Herûha li dijî helîkoptera dagirkeran ku li ser qadê digeriya, destwardan hate kirin û ji qadê hat dûrxistin. Heman rojî li herêma Garê jî hêzên gerîlayan dronek li ser qadagirê zingilê digeriya bi çekên ferdî imha kirin.
دهی حزیرانی لهریما شهید دلیل روژاوای زاپیجی گریلاین لگری آمیدی بچکین نیف اوتوماتیک و سکوانی لارتشا ترکا داگر کردان. لور جی کامیرای کی موبیسی داگر کران هاتا بگیر کرن. هایت قربان تابیتا ولی خلقه. اره شو برتید. درباره ایریشین داگرکریا دولتا ترکجی هپگی زاویه اشکره کرگو هریمین پاراستنه این مدیایی بگشتی 11 جاران به بالا فرنشر و گلک جاران به هلیکوپترین ایریشی هاتن بومبه کرن. بلی بینرین هجا ایرو 12 هزیران بگوتنه کدن روشا تکوشینا لدیجی کارکرنا زاروکان یا جهانیه هر ولاتێک تەماشای زارۆکên li welatê xwe dike û divê rojê de ka asta karkirina zarokan bi çi awayî em jî qaleya Sûrî bikin di nava 13 salên ji şer û aloziya li Sûriyeyê de mafekê zarokan di çi astê de ye ew li ser cihê nîqaşe ji ber ku li nava Sûriyeyê bi qasî 7 milyon û 500 hezar zarok pêwîstiya wan bi alîkariyê heye her wiha 2 milyon û 500 hezar zarok jî ji xwendinê bêparin rêveberiya خواستر حول ده ضرورین کو به وی آواینه د کار بنچارن کو کار بکن جکار خلاص بکن او د پرورده ده بری وان به پرورده او د استا زانست ده جی بیش بخه کریزا سوریه کو جی 2011 و دوام دکه جیانا گلک زاروکان گوهراند نیوی زاروکین سوریه بی کو تشتک جبیل شر او کریزان بزانن مزن بون پیشتی زیرتری 13 سالان ji krîza Sûriyê li gorî UNICEF herî kêm 7 milyon û 500 hezar zarok hewcedarên alîkarî mirovî ne. Di rapora UNICEFê ya di adara îsal de hat diyarkirin ku 2 milyon û 500 hezar zarok ji mafên xwendin û perwerdehiyê bêpar mane. Ev jî dihêle rêjiya şixulandina zarokan bigêje astên metirsidar. Di vî warî de gelek çîrokên bi êş ên zarokan hene. یک جوان زاروکان مه ای 16 سالی کو اف 3 سالن لشونا کو هر سبی بری خو بده دبستانه بری خو ده کار اف زاروک ده هرم بشه سازی قامشو ده کار دکه به دستین خوی بچوک را دهجه چاکوچکی دست به تعمیر دکه زاروک ج آنها را آخوی آنی زمان کو او روزانه 6 حتی 8 ساعتان دخبته او گوت رفش آبوری یا مالبات خرابه با ویمن جی نخوشه جبر وی که نچار مام دف جی خوندنی بردم دست بکار بکم. زاروکی بناوی جه ای 13 سال جی جرفش آبوریا خراب لحرما پیشسازیا گرکی لگی دخبته. انداما کوردیناسیونا پاراسنا زاروکان آریوبریا خسر همرین حاج حسین دربار مجاری دا آخوی و گوت شغلاندنا ده تمنکی بچوک ده مزنبون و پیشکتنا زاروک آستنگ دکه. کوردیناسیون جبو کیمکرنا رژیا شغلاندنا زاروکان لهرمه دهولدانان دیه. ام لیکولین میدانی دکن، سردانا مالباتان دکن و دورین کو زاروک لیکار دکن شوپینن. ما هجمارک مزنج زاروکان وگراندن دبستانه ام ده آلی آبوری دجی دستک ددن مالباتین وان. ریوبرا نویسکا پاراسنا زاروکان ورد هنا جی دست نشان کر جبو پیشخصنا روشا جیانی به داویکرنا شغلاندنا زاروکان خباتین مزن پیوستن. یک جی ناوندین بالداریا آلترناتیف آز زاروکان لکانتونا جزیره ناوندا شهید حلبچه یا لقامشلویه. ریوبرا ناوند سوریا عباس دا زانین کو اف ناوند 2022 ده هات وکرن حتی نها نیزی 700 زاروک پرورده کرنه او وگراندن جیانوان آسایی. هیزین حکومت شامی در چارچوبه اپراسیون خواه لدشی داعش کل چولستانا سوریه دست بکریده کتنا خفقا چتین داعشی در انجام ده 16 لشکرین حکومت شامی هاتن کشتن. جدو و آگاهی چند کمین لشکرین حکومت شامی ین کو بجداری اپراسیون لچولستانا حمسی بونه نایه گرتن. ناوندا چاودری مافی مروانیا سوریه دیار کر کو 27 لشکرین حکومت چارنوسا و ندیاره. چاودری سوریه پشتی چند ساعتان را گاند کو افکام کتیا خفقا چتین داعشی. دسپیکا ماینه کو بری چتین داعشی دانی بو بوان تقیه. پشته و یک سر چتیان ایریشی لشکرین حکومت شامی کرنه. چاودری دازانین کو حتی نها 16 لشکرین حکومت شامی هاتنه کشتن. بالافرین شرگین روسیه جدناوا سیروشین داویه ده نزدیکی 5 جاران ایریشی جهن
çeteyên Daişê kirine. Li gorî çavdêriyê ji destpêka 2024 ve li Çolistana Sûriyeyê 420 kes hatine kuştin. Ji wan 43 zarok, 348 leşkerên hikûmeta Şamî û hêzên girêdayî wê û 29 jî çeteyên Daişê ne. Endama Komîteya Dîplomasiya Tajim Suham Şengalî diyar kir ku pedeke naxwaze jinên êzdî yên ji destê çeteyên Daişê rizgar bûne li Şengalê bimînin. Her wiha Şengalî got siyaseta pedekê ji siyaseta Daişê nezîde cudatir e, pedeke dixwaze jin û zarok ji çand ziman û axa wan dûr bikevin. Tevgera azadiya jinên êzîdî di heştê adara îsal de pêngava li hemberî qirkirina jinê bi bedengê xwe parastinê da dest pê kirin. Yek ji armancên bingehîniyê pêngavê rizgarkirina keç û jinên êzîdiyên di destê Daişê de ne. Têkildarî mijarê endama Komîteya Dîplomasiya Tajê Suham Şengalî anî ziman ku kedeka mezina şervanên YPG û YPJ di rizgarkirina dîlgirtiyan de heye. Ji bona şervanên YPJ قەسەدێ یەپەگێ و شەربانی ڕۆژاوای کوردستانی سپاسی خوا پێشکەش دکن ji ber ku bi ke dawan bi teعباwan gelek geçûjinên êzdî êxîrên civaka yên êzdî ku di fermanê de ketin destê Daişê de hatine rizgarkirin. Suham Şengalî destnîşan kir ku dîlgirtiyên êzîdiyên di destê Daişê de ne, tenê li kampa Holî ne, beşek ji wan derxistine bajarên wekî Idlib, Serêkaniyê û Efrînê ku dibin dagirkeriya dewleta Tirk û çeteyên wê de ne. û em bêjin yanî gelek hîna windan ayne bi hezaran geçûjinên êzdî çarenûsa wan nediyar e. Di berdewamiya axaftina xwe de Suham Şengalî bilêvkir ku heta niha aliyê YPG, YPJ û Tajê ve bi sedan zarok û jinên hatine rizgarkirin, radestî malbatên wan hatine kirin. Carayekê piştî em bêjin sala yê dîlgirtinê malbata xwe dibînin pêşwaziyekî germ ji alî malbatê wan ve ji alî mesela bijin yejeşê yebeşê ve tê çêkirin. Bi tevahî ji Suham anî ziman ku pedekê dîlgirtiyên ku ji destê Daişê hatine rizgarkirin, tevî malbatên wan ji Iraqê derdixe. Exîrên ku hatine rizgarkirin derdixîne dervey welat, di heman demê de malbatê wan jî derdixîne dervê welat. Yani ev tê meneya ku bi temamî dixwazin Şengalê bala bikin di rêya exîran de. Suham Şengalî di dawiyê de balkişand ser pêngava Tajê li hemberî qirkirina jinê bi bedengê xwe parastinê. Hedefê me ji vê kampanyayê yek rizgarkirina jinên dîlgirtî bû. Ya dîtir jî em dikarin bêjin yanî xwedî derketina li van jinan şawa jin dikarin xwe biparêzin yanî ev mijar taybet ji bo jinên exîr derbasdar e. Yani ji bo nema weke jin tevahî derbasdar e. Li nava şerîda Xezayê her çi qasî êdî peyamên pêkhatina agîrbestekê têkotin û aramiya li herîmê wê vegere hêviyek divê çarçovê de çêbûye jî lê di encama şerî ku 205 rojin li şerîda Xezayê pêk hatî de gelek caran sûcên şer hatine kirin. Ev yek jî di rapora Komisyona Lêpirsînê ya Netewên Yekbûyî de derket. Komisyonê ragihand ku hem artêşa İsraîlê û hem jî Hamasê li şerîda Xezayê sûcên şer kirine. Tevî biryara Dîwana Edaletê ya nav neteviya rawestandina êrişên li Refehê jî êrişên artêşa İsraîlê dewam dikin. Di êrişên artêşa İsraîlê yên li ser Refeh û bajarê Xeza yên li başûrê şerîda Xezayê de di nav de zarokek 8 kes hatin kuştin. Li gor nûçeya Ajansa Fermiya Filîstînê Wefayê rayadarên tenduristî diyar kirin ku İsraîlê malekî li taxa El Nasir a bakurê bajarê Refehê hedef girt. Rayadaran diyar kirin ku di êrişê de zarokek mir, gelek kes jî birîndar bûn. Ji aliyê din ve li gorî nûçeyê di êrişa hewaya ku balafirên şerên İsraîlê de 7 Filîstînî jiyana xwe ji destan, gelek kes jî birîndar bûn. Her wiha Wezareta Tenduristî ya Filîstînê li Ramallahê derbarê êrişên İsraîlê de agahî parve kir. Wezaretê ragihand ku artêşa İsraîlê êrişê herêma Keferdan a li nêzî bajarê Cenîn li bakurê şeriya Rojava kirin.
Li daxuyanê wezaretê û heyva sor de hat ragihandin ku li bajarokê Keferdanê hejmara kesên bi gulên artêşa İsraîlê hatin kuştin derket şeşan. Li aliyê din Komîsyona Lêpirsîniya Netewên Yekbûyî ragihand ku İsraîl li şerîda Xezayê bi armanca îmhakirinê Sûcê li dijî mirovahiyê kiriye. Komîsyonê Komên Filîstînî jî ji heftê cotmehê vir ve bi Sûcê şer tawanbar dike. Komîsyonê da zanîn ku İsraîlê Sûcê li dijî mirovahiyê yên weke îmha, kuştin, zilma zayenperestî ve guhestina bi zorê, işkence û kiryarên li dijî mirovahiyê kiriye. Hat ragihandin ku Sûc bi giranî li dijî jin û zarokên Filîstînî hatine kirin. Seferetxaneya Bilind a İsraîlya li Cenevreyê komîsyon bi cihêkariya sîstematîk a li dijî xwe sûcdar kir. Müfettişên Netewên Yekbûyî diyar kirin ku rayadarên İsraîlî û baskê leşkerî Hamasê 6 komên çekdarên Filîstînî jî ji Sûcên şer berpirsiyarin. Komîsyon komên Filîstînî sûcdar kir ku Sûcên êrişê, kuştinê û işkenceyê li hemberî sivîlan kiriye. Belê bînerên hêjan ha jî çend nûçeyên ku havalên me di toran nûçeyên me yên civakî de amadekirine em lê temaşe bikin. Bi boneya cejna qurbanê Rêveberiya Xweseriya Demokratîk biryara bitlaneyê ragihand. Li gorî biryarê hemû dezgeh û saziyên fermî yên girêdayî Rêveberiyê roja 15 Hezeyranê heta 19 wê betlane bikin. Rêveberiyê diyar kir ku ev biryar ji bo saziyên ku karên wan pêwîstî bi domdariyê heye ne derbasdar e. Şaredariyên Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê plansaziya xwe ya ji bo zerarastkirina tewreyên kanalizasyonê û ziftkirina riyan didomînin. Şaredariya bajarê Reqayê dest bi zerarastkirina torên kanalizasyonê û ziftkirina 38 riyên bajêr kir. Çavdêrî kar û xebatên zerarastkirinê yê şaredariyê endezyar Abdulhamîd El-Elês got torên kanalizasyonê bi dirêjahiya 6281 metre û yên ava vexwarinê yên kolanê navborî têne serarastkirin. El-Elês eşkere kir ji bo ku ziftkirina riya şaredariyê 19,000 metrekab celbê qêrê veqetandine. Komîna Film a Rojava bi ermanca ku sînemaya şoreşgerî di nava civakê de belav bike, bernameya her pênçemî filmek da destpêkirin. Hezkerê sînemayê hez dikin temaşe bikin, vê rojî werin xwara temaşe bikin. Di çarçoveya bernameyê de wê destpêkê film û belgefilmên ku komînê bi xwe çêkirine bên pêşandan. Piştre wê filmên din ên bi Kurdî û Erebî hatine çêkirin jî li gel jêrnivîsên wan bên nîşandan. Bername 6 Hezêrana 2024 li bajarê Qamişlo li navenda çand û hunerê ya Mihemed Şêxo bi pêşandana filmê dema şitil mezin dibe dest pê kir. Li gorî bernameya film wekî destpêkê tenê wê li Qamişlo were pêşandan. Tê plankirin ku bername piştre li bajarên din jî bê pêkanîn. Her wiha di çarçoveya bernameyê de wê di meha Hezêranê de 3 filmên din bên pêşandan. Belê bînerên hêjim li vir digihêjin dawiya bültena xwe ya saet 7 û dibêjin heta sibe careke din werîn pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û bextar.